Umwirondoro w'abanyakwigendera Nyankanda takuruna zirindwi z'ukwezi uyu mwaka. Nyakwigendera yitwaga Ruregenya Fredy, ababyeyiwe ise yitwaga Matinga Mfashingabo Gitungano, nyina yitwa Nyagiciro Esperance. Nyakwigendera yavukiye muri Congo afite Magunga tariki 17 z'ukwezi umwaka w'2003. Amashuri yize Nyakwigendera yize amashuri abanza kuri Petembo, naho ayisumbuye yigiye kuri City Rwebo aho ni muri Congo. Mbero ya Kristo yavukiye muri itorero rya Butuse Park Magunga, abatirizwa Nyankanda mu itorero rya Umoja, yabaye muri Rinji Musatsi ndetse aba muri Rinji bikorare abantu bakuze. Ubuzima busanzwe Nyakwigendera yabaye umworozi, yakundaga korora inka cyane. Ahageze ku itariki 9 z'ukwa gatanu 2020 ashakana n'uwitwa Nyangore Marie ukomoka mu muryango wa Bega Rujanumana w'Umukungu. Itandaro y'urupfu Nyakwigendera abayeho ari umwanashaka azize uko yaremwe. Hagiye ku itariki 19 12 y'umwaka tumenya amakuru ye kuko yitavye Imana. Arangije urugendo rwe rwo ku isi afite imyaka 22. Tukaba tumwifurije iruhuko ry'abera. Turasaba gusubaguka kugira ngo tumwibuke umunsi wa nyuma. Saba murakoze. Murakoze cyane kandi barakoze bihanganye. Reka dusabe twabwiye byinshi ko ndabona mutambuke ko ndabona ari hatoya ariko nanone turagerageza n'abandi bogara hariya bari twabwiye byinshi nizere ko muramwumva. Mutambuke sijaba ngaha bigaragaza mutambuke. Reka tubanze n'umuzehe hano. Majambo twavuga amajambo makeya, tuvuga amajambo menshi, twavuga amajambo ameze nk'uko yangana n'amajambo y'imyaka 23 urumva yake mutoje, ariko yaba umwana muzima yigeze agira umugambi, yigeze agira mu mwagito ijambo yagiraga mu maraso yiwe n'ubwenge bwiwe yari umwungeri nubwo yasubiye amasubire aho ngaho. Urumva ari makeya cyane cyane yakoraga kurabira, yari umwana utunganya, yari umwana wumvikana n'ababyeyi, yari umwana ukundwa n'ababyeyi, yari umwana ukundwa na famiye, kugeza n'ubwose n'ubwo bw'iyo yari ari. Namwe mwabibona nyine uko bimeze n'uko bihagaze, ariko ryashaka n'uburaya, ryashaka n'ubugorobe, none hasigaye ababwira ukuri ko yari ameze. Muzehe Modeste Imana ishimwe. Noneho uwo mwana nyine ko bavuze uko bimeze. Uwo mwana
ubu ashaje ashaje ari umwanya w'umushyitsi nta kintu twari tumuzi yari akiri umwana muto ataramenya iby'isi ko byagenze yari umukristo kimwe n'abandi none arashaje tumuhaye iruhuko udashira. Arakoze cyane reka twumve mama we y'agaciro. akora umunsi mukuru n'abarya yari umwana mutoya wumvishe imyaka yiwe yari umwana muto ariko mbere yari imfura mu busore bwiwe mbere yabwitwaramo neza mu basore bahari b'iki gihe ntabwo mbere yayitwaye nabi cyo kimwe n'abandi basore bari bitwara nabi muri iki gihe buregeye abantu bose babanye nawe yaba ari muri Kongo yaba ari hano ntasinzi ko hari umuntu wigeze kuvugana nabi buregeya yagiraga amagambo make yitondaga icyo umubwiye n'icyo yagusubizaga. Ndashimira abantu bose baje kudufata mu mugongo ni ukuri biragoye kandi biteye ubwoba ni igikombe kigoye cy'umwijima abantu bangana gutya mwaje kuduhumuriza mugabo mwabigize icyumweru hariya muduhumuriza mwarigoye mwaraye habi mwariye nabi turabashimiye mwihangane mwese ubwoko bwose buregeye yapfiriye ubwoko yari imfura yari intwari twari tumukunda Imana yamujanye mubwire neza zamwakire no mubayo kandi n'ubundi tubugarekere gutyo nzomwe muze mudusure biragoye murabona iki ni igikombe kigoye ariko kandi turabashimiye twihanganishije itorero byose aho yarari aho risengeraga ngo mukomeze mwihangane mubifashe. Arakoze cyane akwiye kuvuga abasigaye ni imiti ibiri kandi ntiyari witonda baje gusura ijambo ntamubaye reka tuve bose abantu babiri mukomezi akurikiranira abashaka. Bwana asifiwe. Mbere na mbere dushimye Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo yabashije kutuzuza twebwe twese ntihacika ikindi gikuba ariko twese tukaba tuzukanye ubuzima. Imana ishimwe. Turababaye turabajwe n'uyu mwana wacu. Uyu mwana wacu yari umwana mutoya wumviraga cyane kandi wagiraga amagambo make yagiraga amagambo magufi. Turabashimiye abantu mwe mwaje kudufata mu mugongo kandi muzaduhorere gutya. Uyu muryango wacu wagize ibyago bikomeye muri uyu mwaka dupfushije abantu 10 kandi abantu bakomeye abarevera abagabo bakuru. Uyu muryango wacu ijuru ryawe baye hafi ariko reka tuvuge gutatu yarashimiye
abavuye mu nkambi zose, abavuye mu Kavumu, abavuye i Bujumbura, abavuye i Bwagiriza, ahantu hose umuntu wiyumvishije n'uyu mwanya wo kuza kudufata mu mugongo, turamushimiye. Shimira abantu b'iwacu bo mu karere ko mu Magunga, kariya karere k'iwacu ko mu Bihogobogo. Uyu mwana nyina yavukiye mu Bihogobogo, ashakirwa mu Bihogobogo, azarira Buregeya mu Bihogobogo, nawe ashakira mu Bihogobogo. Turabashimiye mwebwe mwabashije gufata amatike yanyu mukaza kudufata mu mugongo, muraba agaciro. Ibyago n'ibizoza bitubaho muze kutwegera, kandi mwabatumwe turababaye cyane, ariko ibihe by'uyu mwana nizosiwe. Iyo agiye nk'abandi, ariko si we wenyine. Muzatube hafi, turi mu bihe bibi. Imana ibahe umugisha. Buregeya tumuhaye iruhuko ry'abera. Imana tuzigiye kuri twese, Imana nishimye. Zananiye kureka kuvuga hejuru ya Buregeya. Buregeya ni umwana wacu w'ukuri. Buregeya twamuvuga bukira bugaca, ariko mu mwanya turiho tumanuka. Ariko mbere ya zose dushimiye abantu bose batwitaze, bakaba baje kudufata ku mugongo. Imana ibamugisha. Buregeya ndamuvuga ikintu kimwe, namubonyeho gikomeye. Yesu nashimye. Ngasenze Imana ndavuga Imana ifashe. Nze ushobora kuvuga hejuru ya Buregeya. Buregeya yaraje, ibitabiraba, abantu bose barashwaragira. Buregeya atandukanye na data. Baraza baza mbere bashaka mucishe mbere buri muntu wese aba ari ku giti cyiwe, bamutandukanya na nyina. Buregeya araza arashika hano. Agishika hano n'ubuzima bwa hano mbarabona. Hanyuma umwana amezi 6 ntacyo nabonye kuri Buregeya. Buregeya akadusanga abana baje babajya, akicara bagasangira. Buregeya atakaza yinjiriza. Buregeya yaragira imbabazi. Buregeya yarakundira abana, akabwira ngo mambuto uzucumbira hamwe n'abana. Kandi Buregeya afite umwana, akabwira ngo tibatangire n'umwe na se wabo, akabacumbira amasaha y'ijoro. Akambwira ngo tukaze ubikora, ngo ndi hano uzucumbira hamwe n'abana. Umwana waje tubana neza, amara amezi 6 akintu kamubona. Inaramanuka araza musanga mu Kavumu. Ubuce bagarutse bishimye. Hano abantu baje mu mahanga, umuntu akaza wenyine, ariko ngo babone bishimye. Ndavuga ngo mbonye musaza nsabiko, mbonye uwo tuzoza tuvugana, mbonye uwo tuzoza turekereza. Ariko kuko ari ibihe, Buregeya yari intwari. Yaje kumusetse, arambwira ngo mwamuga ngo ndagiye. Se wabo baramubwira ngo se Buregeya ugiye, reka kugenda, iso yaragiye. Aratunaniye, aratubwira ngo ndagiye. Naho tutazi kiri mu mutima we, ariko bakaza bicara mu nzu n'ababo basore, baza kujya kumva ko baravuga amakuru, bakavuga ngo bazosubirayo. Ariko dushimiye Imana kuko Buregeya uno munsi turi ku munsi mukuru, tutatuvuga ngo ni ikindi cyamwishe. Kuba Buregeya yitangiye ubwoba, ni ukuri Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Shimiye abantu bose, nihanganisha Nyangore, mubwira ngo ukomere, turi kumwe mu bibazo byose, turi kumwe nawe. Nyagiciro turakwihanganishije, wihangane. Umwana n'uwacu twese, umwana turamusangira. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Buregeya mwifurije ibiruhuko by'abera. Amen. Barasikiwe abarushe basubiza n'agabo n'umushinga Imana ishimwe kumbana n'umunsi wa Buregeya. Buregeya batagamo n'abantu. Buregeya ari umwana w'intwari, babanye kiranga nawe, kandi tubana bateye ubwoba.
tuzi ko tudatahana bakabigira inka zitambika leta imwe tuba twaraje inka nyinshi ziturenze erega akatuma inka akagenda erega n'ibyo yatiriye ikintu cyose uragera araza intambara zimaze kuba araza bazimwe bakubaza twicarana nawe nyuma bakambwira twaganira nyuma kumwigisha amubwira ubundi bwabo nubu dusigaye buregera icyo nshimye cyane nshimye mbere ko apfuye n'indwara urupfu ni rwiza nubwo tubabaye tumeze ko gupfira hano buregera apfuye urupfu rwiza cyane nk'abagabo ndashimye cyane hari abantu baje kudusura nshimira n'amafamiye yacu ari mu Rwanda ari za Uganda ari muri Amerika badufashije gukora ikiriyo cya Burerera kuri twebwe batubwiye uwo munsi yapfuye gushaka uburyo dukora twirigura twenyine kandi bikatubabaza tuba tudakoze ikiriyo cya Burerera kuko turababaye cyane ariko kuba baradufashije tukaba dukoze ikiriyo cya Burerera mbere n'abantu bitabira ikiriyo cya Burerera ni ukuvuga ngo Burerera ari umuntu uzwi unakomeye cyane nishimye cyane batubuze ikarisa abandi bicaye hanze ni ukuvuga ngo abanyamurenge babuze inyuma ikomeye komeze mwihangane yihanganishije n'umugore wiwe ariko Burerera yapfuye asize adusigiye murumuna wacu turishimye cyane tuzatureba Burerera nitubona Joshua tuzatwumva urumuretse Burerera atapfuye muri twebwe Burerera acana mu mitima yacu Burerera turacana ko tumubona hasigaye Burerera n'umufurije dukora byiza. Murakoze cyane umusore mwibaza mwese reka dusabe famiye kwa sebukwe famiye yareba itambuke nabo baza kutugereka n'abantu babise cyane muhaguruke abashoboye batamuke hano kugira ngo ducunge umwanya abantu bakihaye batambuka mu buryo bw'umubiri urupfu mu buryo bw'umubiri bikashira amanga akarakari ni ibintu biremereye ariko kandi mukomeze mwihangane dutanze mpore abantu bose bari hano dutanze mpore umuryango wa byinshi Imana bihanganisha turavuga tutari abantu benshi uko nibwira turafata umwanya muto gusa reka dutangire na se w'umwana gufata umwanya wa mbere zo kugeza aho dufashe uyu mwanya utoroshe umwanya uremereye kuri twebwe kugira ngo dusezereho ku mwana wacu uyu mwana yavutse mu rugo rwacu ari muto kandi atari muto kuko yari yamaze kuba umugabo twasize ari bato cyane imyaka nk'itanu ariko rero bamaze kugera hano twaraje n'umudamu tuza kureba abana imiryango myinshi yari yaje bari mu bihe bigoye ibihe biteye ubwoba tubamo ndaza turahagera mu rugo kuko twari tutabazi twari bato cyane ndetse n'uyu mwana waje twabasize bato
ariko tugeze mu rugo umwana yarantangaje cyane aratwegera. Murabizi mu muco wacu akenshi umukozi w'umwe cyane wasebekwe, ariko umwana yaranyegeye baratwegera, umwana nangore baratwegera, turaganira tubahambore ibihe barimo n'izo baciyemo turaganira. Ariko kandi naje kubitekereza bamaze kumutubikira aravuga ati burya nta kindi kwari kudusezera. Rero tukaba dufashe uyu mwanya twarababaye, biradusiga mu bwenge bwacu. Urabizi neza ko urupfu ruje ruza rwongera gukora ku bisebe, rukongera kutwibutsa byinshi, turatekereza byinshi. Bamaze kutubwira ayo makuru twayamenye mu isaha imwe ku wa gatandatu nijoro. Umuhungu wacu mukuru niwe wabimbwiye kuko ntabwo yatwishije umugabo. Iryo joro mu rugo rwanje ryabaye ijoro ribi. Kubera ko uyu mwana mureba yadukundaga cyane, natwe tukamukunda. Akaba afashe uyu mwanya wo kwihanganisha umuryango wanjye byinshi, kwihanganisha umwana wacu Nyangore, kwihanganisha umuryango wacu. Mwihangane, urupfu ni rubi kandi urupfu ni umwijima, kandi urupfu ni rubi. Rero turihanganye, turabihanganishije, umwihangane natwe twihangane. Igisigaye turabizi neza kuko Imana niyo izitanga ubuzima, Imana niyo izi ejo hazaza. Tukaba dushoje umwana wacu tumwifuriza iruhuko ridashira. Imana imwakire. Arakoze, reka twumve amasenge. Yesu ashimwe. Biragora umunsi kuvuga ngo turabona Yesu ashimwe ku rupfu rw'umwana wacu. Nasize abana batoya cyane, sinari mbazi cyane. Ndibuka umunsi waje mu cyumweru Nyangore yaramwandikiye, nyamara kumwandikira nabaza ngo sininde. Arambwira ngo niba Nyangore ashaka umwana mutoya, ashaka n'umwana mutoya. Iminsi bamaranye makumyabiri n'itanu. Ndi inshuti yanjye wa bugufi, uzambwira ibibazo byiwe tukavugana, umunsi n'umwe yambwira ikibazo kiwe n'umugabo wiwe. Nta munsi n'umwe yigeze ambwira ngo hagira ikibazo n'umugabo. Umunsi ambwira ngo umugabo yabwiye ngo gushaka ubuzima, narikanze cyane. Narikanze, yambwiye ndi muri sandari mu cyumba. Ndaryama numva umutima urikanze, sinamenye impamvu. Tangira kuza amasitasi y'ingozi uvugana n'umugabo wawe. Arambwira ko leta baravugana. Bintera urubura rwinshi, mbura amahoro. Kugeza umunsi hanyuma umwana arambwira ko baza bavugana, numva umutima kandi usubiye mu gitereko. Muri iyi minsi yashize ibiri arambwira ngo ndamuhamagara, nabuze
ibitutsi mu ijoro amenye babwira ati siniki ikibazo cyo cyabaye ngo mpamagare kwandikira yahora arambwira ko karabaza amakuru y'umugabo nama ko umugabo ntabwo yapfuye abuze uko ambwira gusa ndinjira mu nzu ndicara hano baravugisha sinabasubiza naho kera umugabo we yapfuye biratubabaza utavugisha undi muntu ari basaza baje twananiye kuvugana twaje kuvugana nk'iminsi ine hashize twavuganye ku wa gatatu n'ukwezi kuzamuka twihanganishije imyaka iciye twihanganishije famiye ya Gitungana yose ni abantu twabanye tubana neza turakorana twese turashingirana dukundana n'ubu twari tugikundana urupfu rurahindutse rutwaye umwana wacu twakundaga twese mwihangane cyane nta kindi twavuga nta nicyo twakora ntabwo wihangane mama wihangane tuzakuba hafi kubera tubwihari tuzakuba hafi urega tumufurije gukora gashisha nakoze utangiye kure wese turashima Imana turusha abantu bakura n'Imana bibiri zivuga ngo cyiza n'umubi cyo gushima Imana mwihangane umwana wacu yihanganye umuryango wacu wihangane hari umusore wavuze ko itwari itwari irasinzira nabi ingamba baracyari burera ikaze kuko kugira ngo birenge ukomeye kirakaza bituma kuko n'umwete umwanzuro wawe wihangane ukomere gapfuye urupfu rw'abagabo